Zdravo, gledate Dekodiranje. Ja sam Nina Pantović, sa mnom je danas Radmila Milošević, šahistkinja, šahovski pedagog i osnivač šahovskog kluba Dijagonale. Zdravo, Radmila. Zdravo. Recite mi, Radmila, vi ste u svijetu šaha. Možete li mi reći koje su to paralele koje se mogu povući između šaha i života? A brojne. Za neko ko cijeli život igra šah, tako reći, mogla bih to komotno reći, pošto šah igramo svoje 5. godine. Onda je za mene to jedno. Jer zaista puno podudarnosti ima. Za mene ono sve što se odvija na tabli kao tak prosto se negdje, kad se tako dugo bavi šahom, naučiš da tako misliš, onda i mozak se strukturira na određeni način. Ja mnoge pojave u životu gledam šahovski, jer isti su principi. Isti principi vladaju na šahovskoj tabli u životu. Samo što su tamo figure, a ovamo su ljudi. Stvarni ljudi. Tako da puno paralela, ali i pametniji od mene su te sličnosti pronalazili. Kao, ne znam, Borges, na primjer. On je stvarno, skoro bio je fasciniran šahom. Obsesivno čak. I mnoga, evo, ako, ne znam, obratite pažnju, čak ima jedna možda antologijska pjesma koja zove Šah. Izvanredna, jedna duboko misaona pjesma od Borgesa gdje on objašnjava i prirodu šaha, i prirodu života, i prirodu Boga, i prirodu nastanka. Svega. Tako da puno šaha ima, puno umjetnosti. Umjetnici su se puno bavili šahom. Mnogi ljudi, evo, ja sam, na primjer, jednu knjigu da kažem, priredila, objavila od gospodina Rada Milosavljevića, koji je šahovski radnik, sudije i tako dalje, koja zove Istaknuti ljudi i šah. I onda kad smo istraživali ko je sve igrao šah od tih poznatih, znamenitih ljudi, vidjeli smo da su to igrali od Napoleona preko Njutna, Tesle, ne znam, Turgenjeva, Tolstoja. Brojna literatura je napisana, evo već pomenuti Borges, pa potom, ne znam, Štefan Zweig, novela o šahu. Izvanredna knjiga, pa Nabokov, Lužinova odbrana i tako dalje. Puno. Mnogi filmovi, Bergmanov film, 7. pečat, vjerovatno ga znate, gdje glavni lik igra partiju šaha sa smrću. Tako, brojni filmovi, puno šaha ima u slikarstvu, tako da, jer je šah privlačan, ima i estetiku koja je, recimo, fotografije, te crno-bijela polja, u filozofiji. Yin, yang, crno-bijelo, te suprotnosti. Znači, kad igraš šah, sve to negdje se sublimira na jednom mjestu. Tako da ja pronalazim šah u svemu. Tako da je i život jedna šahovska tabla. Apsolutno. I meni poznavanje principa šahovskih puno pomaže i u životu. Recimo u analizama. Šah je čista analiza. Znači, suva, čista, racionalna analiza u šahu neke pozicije. A u životu nekih dešavanja, ponašanja ljudi, naravno šah ima i puno psiholoških aspekata. Tako da šah onome ko razmišlja na taj način može mnogo da pomogne. Naravno i u smislu poboljšavanja koncentracije, fokusiranosti, odlične memorije. Šahisti imaju izvanrednu memoriju, moraju da popamte mnogo varijanti i tako dalje. Kako u šahu, tako i u životu, nekako od najslabije figure i od najslabije figure moramo napraviti najjaču. Veliki šahista bi znao možda i da žrtvuje figuru da bi postigao nešto, da bi se stavio u bolju poziciju, pa recite mi kada takvu situaciju u životu čovjek napravi, radi, na primjer, nekog u društvenoj angažovanosti, radi nekog uspjeha, kako to tumačite? To je princip daš manje za veće. Recimo u šahu najslabija figura, to je pion. Može kad je dovedeš na posljednji red, da je promovišeš u damu, u najjaču figuru, ta čudna transformacija od najslabijeg u najjačeg. Često se dama žrtvuje kao najjača figura da bi, ne znam, ostvario neke, ako izračunaš da ćeš dati mat i tako dalje. Evo u životu se često kaže, svi smo to čuli, kaže se žrtvuo ga kao piona. Tako da puno tih podudarnosti, ali kako bih rekla, ponovit ću ono što sam ranije rekla. Isti principi vladaju, isti, samo što to ljudi koji ne igraju šah ne znaju,
A i ovi koji igraju šah ne pada im na pamet često da primijene te principe. Ima li neki princip koji biste poručili ljudima koji nas gledaju da primjenjuje svakodnevno u životu? Pa šah je u suštini surova igra. Samo na izgled šahisti kao ljudi koji imaju odličnu samokontrolu, izgledaju mirno, statično i tako dalje. U stvari, šah je surova igra i kažnjavaju se greške na najsuroviji mogući način, a tako i u životu. Znači, potrebno je da budeš pažljiv, strpljiv, da ne reaguješ na prvu loptu, da sagledaš sve aspekte. Recimo, kad protivnik povuče potez, iz toga proizilazi u šahu odmah 20 mogućnosti najmanje. Tako i u životu. Ne reaguješ odmah, prvo pogledaš koji su motivi te osobe. Šta je motiviše na takvo ponašanje? Šta želi? Šta hoće da postigne? Znači, analiza, malo to izanaliziraš. Tako da bi bilo veoma korisno kad bi se ljudi tako i u životu ponašali. Kao kad igraju šah. Da ne reaguju odmah, da promisle, da vide koje sve tu mogućnosti još postoje. Tako, eto, to je recimo potpuno primjenjivo u životu. Kao što sam rekla, vi ste osnivač šahovskog kluba Dijagonale i sada ga i vodite. Pa možete da mi reći da li, iz vaše pozicije, da li jedan sportski klub u Crnoj Gori može biti samoodrživ? Dijagonale postoje 15 godina dana. Ja sam osnivač, vlasnik, finansijer tog kluba. Znači, to je privatni, potpuno privatni klub, bez učešća ičijeg, bilo eventualno neka ad hoc sponzorstva ili donacije državnih nekih organa, ali to su projektnog tipa, od projekta do projekta. Dakle, da, klub se samo izdržava, naravno, kad bi bila sredstva veća, veći bi bili uspjesi, onoliko koliko, naravno, škola radi, škola šah u okviru kluba, škola se plaća, škola je profesionalna i djeci i roditelji plaćaju te časove, pa je to jedan od glavnih izvora, da kažem, finansiranja i za druge aktivnosti kluba, ali naravno na konkursima koje raspisuju razni državni organi, Ministarstvo sporta, glavni grad, Podgorica i tako dalje. Mi razni donatori mogu biti, naravno konkuriše se, ali to nisu stabilni izvori finansiranja. Mislim da bi država to... U državama gdje šah ima ekspanziju, gdje je cijenjen, pošto šah nije komercijalna neka aktivnost, to država subvencioniše. To bi moralo, prosto šahovski klubi morali da imaju veće finansiranje od države, pošto to nije fudbal ili košarka ili ti neki komercijalni sportovi gdje se više može naći lakše sponzorstva i tako dalje. Šah je ipak jedna igra najbliža možda nauci. Tako da nije baš interesovanje. Nije baš popularno. Država bi morala to da subvencioniše. No, nažalost, Ministarstvo sporta je čak i ukinulo konkurs za klubove. Finansira samo savez. I prebacilo finansiranje na lokalne samouprave. A to u prevodu znači mnogo gore nego ranije. Tako da, mislim... Opet ovu stvar šira javnost manje zna. Šah, ljudi nekako imaju predrasude u vezi sa šahom jer ga ne poznaju. Kao o svakoj stvari koju ne poznaš imaš niz predrasuda. Evo recimo, ljudi zamišljaju da šah igraju neki tako stari ljudi ili tako nekakva aktivnost. Međutim, to je teška predrasuda. Šah igraju milijarde ljudi, od Rusije do Amerike, čak na zapadu, ona druga predrasuda. Da to igraju tako ti zemlje Sovjetskog saveza, tako neki, ma Bože sačuvaj, ma kakvi. Znači, šah se mnogo igra na zapadu, u mnogim evropskim zemljama je šah izborna nastava. Na mnogim koleđima u Americi se izučava elitni, vojni, jer šah je strateška igra, igra planova. Znači, šah je dio obrazovnog sistema u većini zemalja. Evo, moram reći, po mom projektu je šah bio uveden kao izborna nastava u Crnoj Gori i tako je funkcionisao, ne znamo, možda 10 godina, ne znam sad tačno. I onda je opet sada Ministarstvo prosvete iz nekog čudnog razloga to ukinulo.
A šah je za mlade nevjerojatno vaspitno sredstvo. Znači, sve one stvari koje su potrebne za lakše učenje nečega šah potpomaže. Po već pomenute koncentracije preko pa nadalje. Pa to me interesuje. Šah je u stvari matematičko-logička igra. Svi šahisti, evo ja sada od ličnog iskustva poznajući stotine šahista, a sada 15 godina vodim školu šaha koja je proizvela desetine prvaka Crne Gore. Ja nikad nisam vidjela dijete koje nije bilo super odličan đak koje je došlo u šahovsku školu dijagonale. To su sve kasnije vrhunski studenti. Ja sad već imam nekoliko svojih bivših polaznika koji su doktori nauka. Na elitnim strani, znači to su sve, dakle, povlačim direktnu korelaciju. Znači šah može da bude samo od koristi. Ja ga ni slučajno ne smatram sportom, nego više mislim da ga treba situirati pri ovim ministarstvima prosvete, nauke, obrazovanja, kao dio obrazovnog sistema obavezno. Kako šah utiče na jedno dijete kad se vježba šah? Pošto smo evo već rekli zašto bi trebalo da se... Pa evo, ja ću odgovoriti vrlo konkretno i jednostavno, bez neke sad suvoparnosti. Kad dođe neko živahno dijete, pa većina su djece takva, od 6-7 godina, samo se vrti u krug. Roditelj kaže, na primjer, jaoj, nemiran je, ne može da sjedi, ne drži ga mjesta. I da, to dijete je zaista takvo. A to nije ništa loše. Posle izvjesnog vremena, jer principi koji vladaju u šahu tebe tjeraju na smirenost, tjeraju te na objektivnost, prije svega na smirenost. Dijete koje počne tako da se ponaša, jer ga prosto ja na časovima kanališem u tom pravcu, igra ga sama kanališe također u tom pravcu. Za godinu dana meni roditelj kaže, dijete se ne prepoznaje. U školi učiteljica kaže, šta se desilo s vašim djetetom? On sad mnogo je mirniji, mnogo je bolji i tako dalje, u smislu više ima fokusiranosti na predavanje, na druge stvari. Znači, uči ga strpljenju za početak, na koncentraciju, na neku vrstu smirenosti. To je već dovoljno. A ovo vezano za fantastičnu memoriju, šahisti razvijaju izvanrednu memoriju. Naravno, šah ima i te umjetničke u sebi aspekte. Pa, na primjer, i kreativnost. Jer ti mora da se snalazi. I inventivnost, inovativnost, što god. Ali naravno, šah je kasnije na višim nivoima čista teorija. Ti moraš to da učiš. Ali naravno, nikad ne prestaje da bude jedna logička igra gdje ti tražiš rješenja. Evo recimo ono da se nadovežem na prijašnje pitanje. Mislim, imaš neku životnu situaciju malo komplikovaniju i sad tragaš za rješenjem. Pa isto kao u šahu. Šah je neprekidno traganje za rješenjima. Pa tako osoba koja je naučila da u šahu nalazi da se snalazi. Tako će da se snađi ako se zaglavi u liftu kao ja nedavno. Nisam paničila na oduševljenje mojih komšija kako sam mirna u toj situaciji. Da se djeca malo pređemo na starije i na društvenu angažovanost. Radmila, recite mi, jeste li vi društveno angažovani? Ja sam stalno društveno angažovana i kad jesam formalno u nekoj grupi, nečemu, u nekoj organizaciji i kad nisam, takva sam osoba. Da, jesam, uvijek. A zašto? Recite nam zašto. Imam unutrašnju jaku potrebu da stvari popravljam. To je najkraće. Željela bi stalno želim da se nešto unaprijedi, da se nešto popravi. Eto, to je sve. Znači, nemam nikakve druge motivacije. Ima li kod nas nešto što bi moglo da se unaprijedi? Pa zato sam stalno u tom unapređivanju, jer ima dosta toga što bi se, naravno kako, pa po cijeli dan nešto pokušavam da unapređujem. Ako bi podvlačili crtu sada, koliko ste uspješni u svojim namjerama i u svojim ciljevima u ovom aspektu, u društvenoj angažovanosti? Koliko vam ide od ruke? U individualnim pregnućima. Znači, kad ja nastupam individualno, recimo da, popravimo kvar u ulazu, lift da popravimo. Ja sam tu vrlo ekspresna i dobro mi ide. Ali, međutim, kad se učlanjujem u te nekakve grupe, političke partije, nevladine organizacije, nešto toga tipa,
valjda sam previše individualac s jedne strane, evo da počnem možda od neke male samokritike, do toga da možda imam taj neki prenaglašenu potrebu da se držimo dogovora, da ne možemo da se osnujemo zbog jednoga, poslije da radimo drugo. I onda obično dođem u neku vrstu sukoba pa odem. Tako da tu nisam zadovoljna. U grupama mi ne ide baš. A individualno mislim da postižem više. Možete li da izdvojite neki problem kao najveći problem kojeg se borite? Protiv kog se borite? Društveni problem. Društveni, da. Pa ja mislim ljudska glupost, neznanje i bezobrazluk, neka vrsta primitivizma naše sredine je prosto blokira. Znači, to je prosto nevjerovatno. Eto, ja mislim, ali to je opet stvar obrazovanja, ljude treba stalno prosvećivati. Sa kulturnim, obrazovanim ljudima nemam nikad probleme, naprotiv, s njim odlično sarađujem. Ali mislim da kod nas prostor uzimaju upravo ovi drugi, jer su agresivni i žele više, prosto pametniji ljudi se nekako povlače, mislim to opasno. Tako da su prostor uzeli ne najbolji među nama, prostor su uzeli ljudi u najbolju ruku osrednjih kvaliteta. Ja mislim to veliki problem. Pod tim može se podvede sve ostalo. Mislite li da onda, gledajući te ljude na televiziji, u životu i u radu, da ljudi se jednostavno ne trude da postignu više, nego se do nekih zadovoljavajućih granica, ne idu dalje, da su se ljudi uspavali? Pa ti ljudi koji su nekako uzeli taj prostor, oni postaju reper. Oni postaju neka vrsta, kako bih rekla, uzora. A to je, i onda ljudi shvataju da u stvari dovoljno toliko. Sistem je napravljen za prosječne ljude. Za prosječne ljude, tako da nama nisu na tim položajima, nije nam intelektualna elita, nego je tako prosječni ljudi, oni postaju uzor svim ostalima. I onda ljudi kažu, eto vidiš kako je prošao ovaj čovjek, super je pametan, šta je on postigao? Ništa. Evo, završio 5 fakulteta, šta? Tamo nešto radi bez veze. Dok vidiš svog komšiju koji je jedva završio osnovnu školu, bio osrednji u srednjoj, smandrljao neki fakultet, tamo vamo, evo ga sad, tamo neki pomoćnik ministra. Interesuje me kako... kažemo intelektualna elita. Nekako su ljudi izmoreni i sakrivaju se od odgovornosti i da izađu na crtu. Imamo li mi ljude koji mogu da izađu na crtu? Mi imamo kvalitetne ljude, mnogo kvalitetnije od ovih koje vidimo svaki dan na televiziji, ali upravo zbog te dugogodišnje apatije ljudi vide da je to rizično, da mogu samo da izgube energiju, da, evo ja mogu da kažem mada energija se obnavlja, mene to drži par godina pa me je to opet. Čak iz ličnog iskustva mogu da kažem da je to često puta bila protraćeno vrijeme, protraćena energija, da je bolje da čovjek to usmjeri na nešto drugo. Pa onda ljudi to znaju. Dok se ne desi neka totalna promjena, dok se ne desi promjena politička, da kažem, pa da se otvori prostor tim ljudima, sve to bacanje vremena i energije, ljudi koji su malo pametniji to znaju, pa neće se upuštaju u to. A oni koji se upuste, pokaju se. Nažalost, nije baš optimistički, ovako ne zvuči, ali bojim se da sam u pravu. Kako uvesti te ljude u ovu partiju šaha našeg društva? Kad se pojavi neko kome će ljudi vjerovati, ko će nesumnjivo svaki dan svojim životom i svojim postupcima pokazivati da mu se može vjerovati, ljudi će to osjetiti. Ovom se čovjeku može vjerovati i priključivat će se, ali
nažalost, evo, nekako ne vidimo te ljude, još uvijek ja ne prepoznajem takvu osobu, još uvijek. Evo 2040. godina zamišljam. Kako vidite tu zemlju, Crnu Goru, u 2040. A to je predaleko. Ja se iskreno nadam da u narednih 5 godina eto ipak uđemo u Evropsku uniju i da počnemo istinski da pratimo te principe, nevažno ko će biti na vlasti. Ali što je jer mene političke stranke kao takve ne zanimaju. Mene zanimaju procesi i principi. Niti me personalno zanima ni jedna od tih ličnosti. Niko. Ne zanima mene to. Mene zanima princip, promjene me zanimaju. Znači principijalne prirode. Voljela bi kad bi se u stvari nešto u svijesti ljudi promijenilo, kad bi ljudi počeli da shvataju da su to naši životi, da je to naša država, da je važno kako državna uprava funkcioniše, da je država servis građana, naš servis. Ministar je sluga naroda, ne neko od koga mi drhtimo, šta će on reći i tako dalje. Znači, kad bi ljudi težište stavili na sebe, a ne na nekakve lidere, nekakvih stranaka i na političare. To je nevažno. Oni su tu zato što smo ih mi tu doveli. Mi smo ih glasali. Oni ne mogu tamo da dođu bez naših glasova. Isto tako mi možemo našim glasovima da ih smijenimo. Voljela bi kad bi ljudi više počeli tako da misle, kad bi tražili odgovornost, znači prvo u svojim strankama, eto, recimo kako ja dođem u sukob, tako što ja tražim odgovornost prvo svog lidera, te stranke u kojoj se nalazi. Ako nešto griješi, ja mu tražim odgovornost. Dakle, počnimo odatle. Znači da se promijeni taj način, ali to su neki ostaci, ipak Crna Gora nikad nije bilo demokratsko društvo. Imali smo u staroj Crnoj Gori te vrlo autoritativne vladare i tako dalje, pa onda jedno totalitarno društvo kako je komunističko, pa onda evo ovu poludemokratiju koju imamo zadnjih 30 godina. Znači nema kod ljudi svijesti da svoje živote uzmu u svoje ruke, da shvate da su promjene zavise od nas, da ih niko neće donijeti sa strane, nego da moramo se borimo za to svaki dan. Svaki dan, ako na šalteru, ako nam ne odgovori neko na nekakav upit, neki državni organ, da insistiramo i da tražimo za to odgovornost. Zašto nije odgovorio? To mu je posao. Znači, od tih sitnica, od nekog na šalteru ko je neljubazan ili neće nešto da vam završi, neki službenik, neki tu činovnik, od njega pa do ministra. I onda će oni početi ljudi i sami da pomalo i shvataju, malo se boje od reakcija nas, običnih ljudi. Mislim da je mnogo važno da ljudi počnu, ali niko ne govori o tome. Niko ne govori o ljudima o tome. Takozvane opozicijone stranke u stvari se ponašaju po istom modelu. Lideri se isto ponašaju autoritarno i okupljaju svoje istomišljenike. Tako, evo recimo otvorene liste bi bile, kad smo već na tom terenu, ili poluotvorene, pa se kandidujete vi. Glasaju vas ljudi. Može da se desi da glasaju vas, a ne vašeg lidera. I onda tu ta matematika nema šta. Vi ćete ući u parlament. Ja sam sigurno, na primjer, za vas bi ušla sigurno. Evo, recimo, za početak bi trebalo da se otvori prostor za građane, za ljude, da se, evo, ako nekog interesuje politika, odnosno, politika je u stvari naš život, znači tom visokom politikom niko od nas građana nema baš sad pretenzije s time bavi, ali ako misliš da možeš nešto u svojoj lokalnoj sredini da promijeniš, mogu da se kandidujem, jel? Pa će ljudi, evo da vidimo, onda ću konačno da se izmjerim, da vidim koliko ja u svojoj sredini koju specifičnu težinu imam. Evo, ima primjera da su kad su tamo gdje su uvedene otvorene liste, da su prošli ljudi koji su sa dna liste, a ne njihovi lideri. Jer su ih ljudi prepoznavali kao kvalitetne. I onda nema te negativne selekcije, da u parlament uđu ljudi koji su poslušni liderima, nego će ući ljudi koji su kvalitetni, ne znam, neki... Imaju svoje mišljenje. Koji imaju svoje mišljenje, koje ljudi prepoznaju kao kvalitetne, ne znam, u šahu, ako neko profesor, ako neko, ne znam, u bilo koje profesor, neki poznati sportista, glumac, šta god. Znači, ako je kvalitetan čovjek, obrazovan, će proći, prosto ući u parlament, pa će nas ti bolje zastupati. Znači, to je cijeli jedan, to piramidalno mora da se odozdo prema gore.
te promjene da teku. A mi nekako sve očekujemo od ozgo prema dolje. Nisam sigurna da smo pogodili pravac. Znači, da se osvrnemo na ovu našu, na posljednjih par minuta razgovora, pijuni bi trebali da budu oni i da mi upravljamo njima, tom partijom, a ne da smo mi njihovi pijuni. Tako je. Znači, to mora stvarno znači, ti vršiš pritisak, ne znam, na svoje neposredno okruženje. Pa ako si negdje aktivan u nekoj stranci, vršiš pritisak na svoje lidere. A onda će oni, jer ja ne mogu da izvršim pritisak na predsjednika vlade. Nema mehanizam da izvršim, kako mogu? Ali zato mogu možda na to čime se ja bavim. Evo recimo ja u šahu stalno vršim pritisak na funkcionere šahovskog saveza, na to. Negdje svojim radom prosto. Svojim radom jer pokazujem da eto i bez ikakvog novca i bez, evo ako ne zvučim neskromno, praktično na mom radu sve to počiva, da mogu da postignem značajne rezultate. Pa eto, samim svojim djelovanjem vršim pritisak na klubove i na savez koji su mnogo moćniji, finansijski i tako dalje. Ali nekad i vrlo direktno, suprotstavljajući se nekad njihovim tamo nekakvim odlukama ili nečemu na skupštini ili nekim dopisom ili raznim mehanizmima. Znači, neka se svako bori u svom okruženju koliko može. Radmila, hvala što ste bili moji gosti. Izuzetno mi je bilo prijatno razgovarati sa vama. Nadam se da ćemo se opet negdje sresti. Biće mi drago. Ovo je bilo Dekodiranje. Hvala što ste nas gledali. Budite sa nama i sljedeće subote. Prijatno.